Sana chama beo. Mesha. Turabasuje cyane. Urugamba igisirikare cya Congo gihanganyemo na M23 rugeze mu mahina neza rugeza harindimuka. Uko bwije nuko bukeye rurahindura isura, ari nako abantu bakomeza kwibaza iherezo ryabyo. Ariko mu gihe umuhuza mu bibazo bya Congo ariwe Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya yari Goma, ni nako ibintu ku rugamba byarimo bicika bidogera, ndetse inyeshyamba za M23 zarimo zisatira umujyi wa Goma yarimo. Nibyatinze kuko kuwa gatatu M23 atangaje ko ubigenzura uturere twa Kibumba, Buhumba, Ruhunda, Kabuhanga ku mupaka n'u Rwanda, ndetse na Tongo na Murimbi. Tongo ikaba yari isanzwe barizwamo ibirindiro bikomeye bya FDLR, ndetse ikaba yari bimazemo imyaka irenga 18. Muri uru rugamba M23 ihanganyemo na FARDC, ni nako igenda ikubita inshuro FDLR, dore ko usanga kenshi inarwana ku ruhande rw'ingabo za Leta ya Congo. Mu gihe abatuye umujyi wa Goma bari bakutse umutima, ndetse na bamwe mu basirikare bakuru ba Congo bivugwa ko bari batangiye guhungishiriza imiryango yabo Bukavu, batinya ko M23 yaba igiye gufata Goma, dore ko yari mu birometero birenga 30. Siko byagenze, ahubwo bisa naho yo yahinduye umuvuno. Abikurikiranira hafi baravuga ko M23 nubwo ifite ubushobozi bwo kuba yafata Goma, idafite iyo gahunda, ahubwo yabishaka kugana mu bice bya Masisi n'ibindi bigize Kivu y'Amajyaruguru aho kugigoma nk'uko benshi babitekereza. Kuri uyu wa 16 Ugushyingo uyu mwaka 2022, abarwanyi b'umutwe wa M23 binjiye muri Masisi nyuma y'imirwano itoroshye yabahanganishije n'ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR mu duce twa Kirorirwe na Sake. Muri iyi mirwano abarwanyi ba M23 babashije kwigarurira agace ka Kirorirwe kari muri teritwari ya Masisi, ndetse no muri Sake ho habera imirwano ikomeye, aho bahanganye n'inyeshyamba za FDLR zarimo zigerageza kuharinda, kuko abasirikare ba FARDC bari basanzwe baharinda bari bamaze gukuramo akabo karenge. Abahanga bakavuga ko M23 ibona ko gufata Goma ituwe n'abantu benshi, ndetse hakaba hanakambitse ingabo za East African Community, kuhafata bishobora gutuma abaturage benshi bahunga, bikaba byazamura igitutu gikomeye kuri yo. Bityo bikavuga ko n'ubundi igihe cyose yaba ifite ibice bya Rushuru, Masisi, Nyiragongo n'ahandi bya bitakiri ngombwa gufata umujyi wa Goma. Kuri uyu wa kane FARDC yabyutse irasaba bikomeye ibirindiro bya M23, aho yongeye gukoresha indege za Sukhoi 25 mu kumisha ibisasu kuri M23, mu gihe bya Kanyamahoro na Kanyarucinya muri Nyiragongo ari nako zisuka ibisasu ku musozi wa Nyundo, aho hakaba hari haherutse kubera imirwano ikomeye, dore ko FARDC batifuza gutakaza uyu musozi nubwo byaje kurangira M23 iwigaruriye. Mu gihe imirwano ikomeje gufata intera, ni nako abasaba M23 guhagarika imirwano bakomeje kwiyongera. Ubu hari hagezweho Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Colin Robertson ukuriye ibiro bireba Afrika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yasabye umutwe wa M23 guhagarika ako kanya gukomeza gusatira umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Congo. Mu butumwa yacishije kuri Twitter, Colin yavuze ko gusubukura kw'imirwano byateye akaga gakomeye ku baturage, naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa nayo yasohoye itangazo ivuga ko yamagana ibitero bya M23, isaba uyu mutwe gusubira inyuma ako kanya ikava mu bice yafashe. Kugeza ubu yaba umuhuza cyangwa ibihugu bindi byose bageze mu ikorosi rikomeye, kuko yaba M23 ivuga ko idateze gusubira inyuma, ndetse nta na santimetero n'imwe muho imaze gufata, ndetse ko igihe cyose kigeze izaraswa n'ingabo za Leta izirwanaho. Ku rundi ruhande Leta ya Congo ivuga ko itazaganira n'umutwe w'iterabwoba, ndetse ko yiteguye gukora M23 mu bice byose yigaruriye. Umunsi ku wundi niko intambara ihindura isura, ibintu bikadogera. Ese M23 irashyira intwaro hasi? Ese Leta ya Congo iremera kuganira? Barakomeza inzira y'intambara se? Byose ni ukubitega amaso. Natwe turakomeza kubakurikiranira aya makuru uko ibintu bigenda bihindagurika. Mugira amahoro. Monja lomoni ndenge basoda 21e brigade ndenge bakimi or bango nde bazaki na axe ya defense ya Goma. Mboka seke bango konde bakoisi mboka. Aho tozali place ya lave na commandant axe. Bake bango tu batiki commandant axe ke ye moko general ale ye moko.
Donc nde situation eza na micho. Donc à n'importe quel moment nzela etikali polele M23 ekokota na Goma bokamwa te. Sinon nde oiza na micho bango wa. Monja lomoni ndenge basoda ya 21e brigade ndenge bakimi or bango nde bazaki na axe ya défense ya Goma. Mboka seke bango moko nde bakoisi mboka. Awa tozali place ya lave na commandant axe bakeye bango tu batiki commandant axe ke ye moko général ale ye moko. Donc nde situation eza na micho. Donc à n'importe quel moment nzela etikali polele M23 ekokota na Goma bokamwa te. Sinon nde oiza na micho bango wa. On est là, tout va bien. On est là, tout va bien.